Nakon toga smo spomenuli još jednu jako bitnu stvar, pošto mi smo ovdje došli i to moramo priznati, prije svega Allah najbolje zna, zbog imetka, jel de? Zato što ovdje jednostavno čovjek ima više prilika da zaradi i nije to na kraju krajeva ni problem. Dakle, čovjek dolazi ovdje da bi časno živio, da ne bi morao da se ponižava negdje tamo, jel, u nekakvim našim domovinama i tome slično. I ako mu je nijet to da sačuva svoje dostojanstvo i naravno uz to svoju vjeru, onda to nije nikakav problem, jel de? Ali problem nastaje onoga trenutka kada taj imetak zarađujemo na nepravilan način. I ne možemo imati beričeta u imetku ako imetak nije zarađen onako kako treba. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "El bej'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa." Ovo smo spominjali na prošlom, jel, na onoj prošloj hudbi. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, dvojica ljudi koji trguju, ovdje se spominje trgovina, a misli se dakle na bilo koji posao drugi koji čovjek radi. Kaže, oni imaju izbora dok su zajedno. To jeste, dogovaraš se sa nekim oko posla, sjedite za istim stolom, nije bitno, i dogovarate se i postoji izbor, jel, ja hoću ovako, ja neću ovako, dogovor postoji. Kaže, ma lem yatafarraqa, sve dok se ne rastave. Kada se rastave, šta to znači? To znači da ako smo se nešto dogovorili, onda to mora da se ispoštuje. Ako sam kazao toliko i toliko, mora biti toliko i toliko. Ako sam kazao to i to, mora biti to i to. Dakle, u bilo kojem poslu i bilo čime da se bavimo, ako želimo beričet u tom imetku kojega zarađujemo, moramo se držati dogovora koje smo uspostavili sa ljudima. Bez obzira je li to potpisano, nije potpisano, Allah uzvišeni vidi sve čuje i sve zna. Dakle, ako si se dogovorio sa nekim, moraš se držati toga dogovora.